Basela kumnandi la ekheli. Usebenza kuphi enkabeni? Abasebenzi ngubaba wala. Wenjiwa la? Yes. Ngimala la? Siyabuya la. So mina umama lo kahle kahle ihliziyo yakhe bese imali ukufaka iTombstone ayikho manje kwenza ikabini khona. Mama uthi phela mama masukubani ihliziyo lo asenze ukuthi umama lo aphume namhlanje. Yazi thina siloko yazi kingethu sokubuya sibuyela enye into engekho ibe right because lo mama akase right. Ngoba uyaqanela ithi ukuthi uyabona njengoba kuso usayokhamba ukufuna ama-advice amanye ukuthi abuye khona ukuthi akete mara into engichaza kwangeka lithintshe ephalbiza wena yena uphethe i-letter of authority uthi mina ngiphethe i-letter of authority ngitshadiwe kwamlive maye siyatsho ukuthi okay asikwaleli ukuthi utshadiwe kwamlive la nayokubhalisa-ke ngiyacabanga ecourt njengoba uthi usifuna ecourt kose ukhulume uthathe zonke izinto ezibhalise ngubaba kwakho ngoba i-authority ithi into enye nenye ebiza ubaba kwakho engaphasi kwegama lakababa wakho ibhilonga kuwe mfazi uqinisa ungazithatha izinto zakabani zakaThomas ezibizwa yena uzithathe uyozidla noKabini maye ngebhada usadla izinto zendoda yakho wena uthi ngoba ukuchiyela kuthi uthi indoda yakho nangabe umuntu ukuchiya nge-next door wabhubha kuthi uthi wena usaphumi ngapho ngoba indoda yakho ikuchiye ngapha next door yokuthi indoda yakho ikuchiye lapho indoda yakho icatshiwe wena usaphumi lapho ngoba indoda yakho ikuchiye lapho. It's the same thing as if indoda yakho icatshile la because ayikho into ebiza indoda yakho la istudies akusibiza indoda esibiza indoda yini into ebiza indoda yakho la leyo into elawo asikazukudlala ngomama lo sidlalele sikanoko nje amabhesa akhethi sibuyile ngacatha ukuthi don't talk this indani ngenaphi kwami la uthi wena namakhelwane wenza yonke into amakhelwane baze bayikhuluma sekuthina siyazi ukuthi la kwenzakala namakhelwane ngiyacabanga ngeke bakhe ngapha wonke umakhelwane njengoba totile balila abantu bathi khani kuyini bathi khani komi lokho nibhizi nilwela nomuntu ekutheni ngaphilo bathi hayi khona maye thina besingafuni yabona istrati lesi ukuthoma lapha ekhoneni ukusithatha so ungasibiza ngokuthi bayifemeli abantu bala ngoba umuntu mina bengena kiwo wonke umuzi lo wangapha konke nowangapha umuntu besingenelana sonke nje nabogogo bakhona bayaskipha umama nje babhubhile abogogo kusele thina abantwana ubona basukuma abantwana bakhona bayazi ukuthi ngikhulele la ngingwala ngifunda isikolo la ngivula indlela ngihlala la ngafunda ezabo kuhle ngihlala la ngafunda bonke inhlanhla ngihlala la. Maye umama lo sinikeza isikhathi esingakani ukuthi simthola phakile angazi uthini angisho umthetho South Africa uthi nimnikeze 21 working days mara 21 working days dala yazi manje yangikhipha umama lo namhlanje ngeke nokho sibutubutu njalo ngimuzwa khuluma ngethuba ukuthi ngikunika ithuba lani ngithe wena ufuna ikhotho ufuna amaphoyisa manje usaplanela ukuthi apake amnikeza ithuba ngcono mina that is why ngithi the best thing namhlanje singamkhelebha thina iveni singabiza intoni ezimkheleke epaki nangabe ufuna ukubanga intolo nizakukhuluma ukuthi ishare imali emphezu kwentolo mara phumile lapho noma lapha khona uzabazi ukuthi nginemali enangenako every month ukumzwela nakho lokho mara ukuthi ahlale la mina ngiyakutshela usazoqhubeka ugijima abantu ekhotho yazi ke wabona uloko ubhizi ugijima ekhotho ufike ekhotho uthi bakuhlumeza kuphi kwabanye because you don't have anything representable yena bathi indoda yakhe yamchiye la yena wachata ukabini wakawujapaka yakhe ya ukabini namhlanje sivela kuthoma ukuphuma ukabini namhlanje ngabe ngizokabini ngaphume namhlanje yo mama ngilalele Bill ukabini angisho ngilalele yena ukuthi basho ngimuphi ithuba mara ukabini awumuphi ithuba yena ungamnikeza ithuba ushilo uzikhulumele wathi ukabini akaphumi iye uzikhulumele yena wathi ukabini akaphumi akeze ukabini mina akaphumi la then ukabini kuyele Kenya nengabe niyathandana ubobuza kuze Kenya azokuvakashela
wena ngoba ukuthi upaka ngokwakho ubuyele ekhaya la hayi utsho uyezwa usho yena khuluma mina ngisho mina ukhuluma mina ngalomzuzu wena ngoba upaka ngokwakho ubuyele ekhaya lenithanda nawo uza kusuka la azokuvakatshela ekhaya hayi wena ukuthi uzokuhlala la ekhaya siyezwana ngisho yeah siyazwana ngisho yeah la izinto ezinekhambani ngithula ngithenge kusasa asikhambi thina hayi bazami zenkulu mbo ngeke zikadinga ilori zinenkulu ngiziphi ngiziphi la wena uze nempahla yakho yokuyiletha la benginganandawo ngithi indawo yambeli phezulu maye wangayikhona sathi ngathi umntwana nami kadlethana lo muntu lo owasitshela ukuthi unile angathi ngifuna ukutshela isitori sakhe naye angasaziyo uthethi ngabona ngiyanishiye umntwana omzakhe kabanomuzi akhe le madi nomfazi yena uqedi bengazi njalo mayesengizwa ngalo kabanomuzi akhe madi nomfazi akhe utshiye umuzi akho emadini wakhamba waye emarobastad nakhona utshile wabuyela ekhaya uthi ngiyokhiphela lo muntu lento bengiyoyenza mina hawa ngithi uyangibiza ngisho bathi wena uyangibiza mina bengile nomthweni lo baba uthize babukabini manje singidongo phela indaba yakho akazokubereka leyo yenzako leyo akazokubereka ngipaka ngengitshela manga ngisaranyana ngiyapaka nje bese lalela-ke bese kwenzakalani jamapili khe ngikhulume naye kokugcina namhlanje bese kwenzakalani ngemali le yala imchasho ngoba bobhidi bebenzile ngomgcibelo bazokubala ukuthi kuleli amakula labhadala malini bayihlanganisa imali babona ukuthi mina nawe sitshera malini kula wena othukene khona kanti kombo othukane mara musu ukuthi nowudakiweko musu bese uthuka ibhiya nangazi uzanko wawuselishwala uzanko wabusela mina ngiseli vele manje ungomcompare nawo mina futhi sengimdala nako enkulu Margani so ukhona ukuhlakanipha ukudlula yena nangidakiwe nawudakiwe uthi nawungadaka sibuye la sithole usiplanele kusho uzonduka vele ngisho ngigulile ngidala ngiyakoza ngikhola umndeni ngidala ekudeni nani la mayeke then ujola kanjani badala kangaka hayi ngidaka nangidawo ngidakiwe ngisijola wayini jola ngijolelani ngijole kudala kunini ngihlala la ngitsho khona ukujola nokabini ngoba somdala ngijole kudala ngihlala lana bese ngingasingaka phela mara jiko sayisa bala lo nyaka ngihlangene nawo tojika ukuthi mara nje udobhani ngoba akasadobhi sowumdala udobhani nefana nani angongiphaphela udobha nje kuhle ngisho le mkhulu uzoya emndendeni yena usesemutsha uyokudobhani lapho kuyadobhisana kusabere kuchukela unashukela mina yena ichukela anayo kuyaberekeka yeah khulu ngaqala mili ngibawa kujama nginibawe kokugcina ne nginibawa kokugcina ke sibone ukuthi kuyapi ngoba ukuthi nihlanganisa imali le yonke ni craft pass nesipha ama-percent cala mama sora kancane yazi ngifuna ukuthini isise la naye akhona la ungene entolweni kube nephepha kubhale phasi ukuthi ngapha mali yenziwe nje into le la usika imali awazi ukuthi ishare malini into eziningi ngoba ubuya gothi somthola on phela nje angadawa nangakhuluma nje ngitshela ukuthi kwenzekani kose kuye kulabantu sizokhola kwamara naniphuma la nanibabuza ngitsho okay asindra mama besifuna ukuthi sikhulume phambi kwakho nawo wakhona ukukhululeka bezwe wena bize India lizelana ke ubize ngapha lo walana akekho umuntu akahlala la yeah angithi bazositshela angizokubhadala mali bonke ngiyabaza ngisho babisi manje yaphatha mina ekhaya mina ekhaya akunamuntu nesente bengengimnikeza manje la wangalabhadala 5000 mara asadosa 2.5 ngamasofa la okay yeah kusho imali engithola ukuthi ngojuni June ngophela inyanga ezayo yeah inyanga ezayo obhadala full price 555 mapi lawa le lawo impahla okay finish yeah ngaba babhadala 3.5 i-tracking ibhadala 2.2 okay
lawa bhatala Balo sikabhali 1900 People pen gogo before sifuna ukubhala phansi. ithathe lapho mntwana la line le mina nginehliziyo yazi uthi mara fiki inhliziyo maphapha yazini lapho kuye bani ngibele na inhliziyo le lona lelo nebholi bese yazini umuntu angabona inhliziyo wami bese ufuna ukudlalela kuyo lamabhuku lawo yazi umama lo unjani oright la angakaseli yabona wasela uthi uthi evideo zokuselela lasifike lapho sesithukwe yebo so sifuna office ngalehliziyo enginayo sizokhona ukwana eduze kwakhe nesitshaba senkosi ngiyasibawa singangi yabona ithi next of king qale sekhipha impilo yabona incwadi nasi yazi incwadi ukuthi ngiyani yebo ngiyani specify relationship and Mrs. TB Trifina Mbovu yabona seyinemo lifungibani kuwe physical stand number city siyabuswa what kesibona ukuthi what was she trying academic history ungasifunda zonke ngoniwe zonke ngokutolets afani application yande ungazoka sizo lesi ukubhala igama lami lapha ngubani Trifina ngemi nguye ngimi Trifina University of Mpumalanga sindi university khona ngibaphezu kwayo legal declaration abantu bazama ukuthi bathi bayiqoqa the application and parents guided university ubaba lo uhamba menze next of king to akahlala kwamhlala lela hlala khona ubaba lo ngitsho umntwana lo ngaqedi hala kamalume kaqedi lapho kumncane kaqedi manje isitolo samanje yasini igama lakho sibizwa lapha furniture shop le yabhala furniture shop ubhatala mali 2.5 i-5,000 nje basadosa yamasofa bayiqeda inyanga ezabo 5,000 2,500 rand for coaches ne baqeda inyanga ezabo besigrade 1.9 payment 2.2 1.9 ngindaba benilwane ilwane uyalula udoktor udoktor wenilwane endwane enjani every nedokusilwane komumbuzi kuku yonke nokatsu inja completed ngojuni yeah okay enye 3.5 number 2 siyabona number 2 asigene with right ne yeah 2.2 right clean 2.2 200 then this is 3 ya laba bolsa khona manje loan 3.5 2,500 then was 4 kula lipi oh i-royal 2.6 2,600 abanye bangaki lapho sebangaki 4 bange i-royal By 6 business. bayi 5 abo ngikulande ngisho ndikulande ayisirikula leli Nigeria oh Nigeria shop lo 3.5 loyo ngapha 2.5 bese ngale 5,000 2.5 businesses utuza mponendo ubosi businesses still stand number 7 14.5 12 that's fine siya kumarumu ngisho ya patala 3